Ebintu nubukuchumita? Nubukusukura. Oh, okay. Weba Anthony buzo byawe Dr. Naza kugarukamo. Niwe no basa kwesa omugishogu oteresumu obuzo mushaho ikibuzo cyawe. Rero, yes, hello. Hey. Twakwakira bana. Dennis. Kenneth nakushemererwa. Yes, ikibuzo cyanje. Nasima Dr. Ngokutwagesa. Amina. Nanda kumubuza kuhembera mu bigere cya leta cy'abakozi. Ebiki? Ebigere kuhembera mu muri. Okuhemba mu muro. Kushanga byona by'ibigomwe. Amuntu cyangwa bizimbi. Okushanga bizimbe bukuhemba mu muro. Webare Kenneth ikibuzo Dr. Naza kugarukamo. Yes, niwe no basa kwegera omugishogu. Abantu nka babiri rero omushaho tumuherezo bwiraga kimwe buzo bita. Wabori hasimu? Yes, hello. Wasibota muterekani. Nasibaje sebo wasibota. Nasibaje. Amina. Echibu. Yes, sebo oyijeho chendezaho TV turzane kuno ninga radio. Kanyine omukikulu wanje akagwara sukari na pressure mutima akarwara sukari na pressure na n'omutima atiga emere nyingi ya murema yasigara hakoka hamwe n'ekyenyanja we nk'omuntu nibyo akwenda nibyo akwenda hamwe n'enkoko. Okay. Nijya kwenda ati green ebinyobwa n'enanka n'ebihimbo takubiki. Omukikura n'emyaka ekwingana ki? Ariko muri 5. Oh, okay. Ngeno kingumanya urejo mere ne mukora kubi. Narya na umutima ni kuhona ninga no gumama bazitunga. We nande nkoko poka na n'ekyenyanja. Ebindi takubijya yembuzi amwenene. Wow. Webare ikibuzo cyawe Dr. Naza kugarukamo. Natera jya korana makanisingi konka we nabera nanka rukunje. Izina ryawe ryo hasebo? Izina ryo twakwataje but it's okay. Ikibuzo twachikwata kandi Dr. Naza kugarukamo. Yes, one person. Hello. Yes, sebo nkurire. Ochendeza ha TV yawe ninga radio. Abo kwantuchurira kunu. Yes. Ogwe no shati twakwatagana nawe no basa kutera just one person. Omuntu umwe tumheze chance abuze doctor then tukumze. Hello. Hello. Yes, please. Wanji. Reka tukomaho esimu reka twakirezo tuhereze Dr. Chance agarukemo abantu aba then tuende program. Dr. Mwe bali munonga batera amasimu abakutoye ba TV na ama radio. Kambaze ngarukemo Anthony okuruga ntungamo. Yanjira ngo kahine omurwire akwija ine sukari nche mwirwariro. Ntubagambe ngo bakore iki kugira ngo bajonjeze. So hatiya obwero bwinji okuna nafite bize okuna nakutangalizeho sukari yabe ri hansi ne basa kwita. So ko kwijo mwirwariro twashangwa ine sukari. I mean twashanga sukari yawe eri hansi. Wabodi conscious waba no gamba no chikulira ntubasa kukwata tukwereze either nka soda kugira ngo eyongezeho sukari aho naho just kugira ngo saving life. Ninga tukwereza nka sukari kaba kari yaho ninga tukurabyamo ihene mbaze tukarabyo munankeji omusi ebyo kujye bikongeza sukari. So hatiya ninjiraho Anthony nawo nakugarukamo. Then ekibuzo just in just 1 minute. Echange maisa ngwejo condition ngwe ya hair chronic ngomuntu naguma nayo. It's something that happens just once in a while. Chikubaho kandi ugakoterera. Yes. Ati niko kuba ufite wo mutwe tukakwereza panado. Tukujya no gumomera panado forever. So ati amyano
eje gisode tukuhereza nibwo guryo mubazi okutangira ngota etashumira kimwe. Okay. Then ekindi yagamba ngo nakunda kurira ebicuro ombubero. So ati ekikunda kureta ebicuro no kushanga nka hino monyo gwa kweta potassium. Kuko kwija ukazaho nka hansi. Ngeno usually nico kikunda kureta ebicuro. So kuba wizire ntubanza tukuyeho akashagama tuje bitwakebera haho nabwo tugucebera then tuloko okutwache correcting. Okay. Okay. Kenneth kuruga butogota yagamba nti we nahemba umuriro aine shukari nahemba umuriro mbigere kandi bigere mbizimba. So okunaba nakugambire okutwa twashidiscussingero nka ngo shukari yagumizamu keguma higuru netandika kureta ezo complications. Aho ahina kugamba nti emisi y'amashanyarazi eba kweta navuzi. So okwija okutandika kubana ohura umuriro mbigere njinshi mayisa ngo emisi yawe ya navuzi etandike okufa nico kikutuma wahemba umuriro. Then ekikutuma wazimbe bigere ntuntwenda ngo tubanze tuije tulebe state y'ensigo zijyo mu state ki abo kwa nayo ni complication ya diabetes twaje managing. Then tuija tuleba nka state y'umutima gwo guri guta wachireba. So nchimanisa ngo n'umuntu atarwire shukari yahura ine mu buntu nkogwe ntayine kinde kikwa kibiro nawe yazo mu rwaro nabasa uganyurwamo no bwakwa otine shukari wije ukahurira nka symptoms zezo oje mu irwariro mbwenu ntukuganyira. Yes. Okay, then ogo waterese mu Biafra yagamba ngo ino mukikuru aine shukari aine pressure aine no mutima nkonka wona arya poka fish na chicken ibindi ngo bikarema hata kizibu tinamubuza je kumubuza endise yo na research endise yo najiriya ninga just nana ngo ariye inyama yonka ha plate ite abasitira hariya we component yakuryaho nenyama yonka. Let's assume ngo narira ho kitoche ninga kacheri ninga chikonke mboga nenyama no poka ne fish. I think that is okay. Echecho tushemeye kwa kino obuzibu habo kuba poka fish chicken harimo ekirise ekikombe kamagara protein kandi itwe reason ekikutuma twa ngeno itwe ntuntu yenangu to measure to restricting kali ka part carbohydrates kandi kabaze ngo bishaje bwinje nabyo tubironje umuntu. Yes. I'm just wondering. Yes. Yeah, you're very right. Ebishaje byinji tibirunji. So wabo washazemo okulia enyama tukabe ntwe nangu wanzo jirabye nkakariro ogikale kujango ebye bishaje ebyo bigire shi bicendere wabona orye nkoko akanankeje akashushuke nkoko ako banzo kiyeho abo kako kine cholesterol nyinji cholesterol kandi ko kanyoma magara ija etandika kwigaze misi ofuna umutima gurwara ensigo zirwara ofuna za strokes byanu kebi kandi chenyaje cyo nchibashirije chenyaje cyo nchishirije. Wow. Dr. Webare tubiyahoye hona byahoye buzima mazima Webare mnongo garkamwe buzo bitu kandi okutwegesaje twahebwa mugisha kandi nimanyangu ni buryo kwe waganyurwamo iyo waterese mukabuze kibuzo cyawe nyina masiko cyagaruka muje konka nimba nyongera kwizisa ngo tukugamba aha just no kugira ngo tu creating awareness ninga twongere kukumanyisa kugira ngo oje ndoraguze utakaguma muka aboke bitukugambira hano babitakumara kuko wazo mu rwaro abashobora bakwera bakugamba cyo kubasakora kandi twena tugumizamo Amagara gatugareberaje kandi naguga kuturebera bwe mwe barogumana umukiza radio yitu kana no gumana deba TV kandi yenda kubisa program age nebero burizo bakuru kwanza kusirwa gatano shayishatu zecuro so warazahika shayishatu ebeno mangwe shayahika ye kwege by'Amagara kandi twengera kumanya kuturagarebera kandi niwe wabo bundo takatahire otine radio yawe hihi otine TV YouTube waza YouTube ya live program age ne live shayishatu kandi no bano jifuna repeat nebero hakasheshe shahina Monday to Friday so mbeno takaye kwasa oko
tukebuzabuza ebintu ebiruho kandi biruha habwawe kugira ngo oyegesubwe kandi oyongere kumanya ninyenda ngo mutuikize tubasiburira tuja kurebana nyenca kare shaishatu z'ekiro mukama witu abarinde. Revival TV, Amagara w'ijwi.